You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚜𝚑𝚎𝚑 Le laulau sasa o le faiva, le soifua leo a matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Ua e taifu fo I uta, malo a fua ua maua, le atua ua 𝚜𝚑𝚎𝚑 ua sapaia whātua ele, le laulau sasa o le faiva, le soifua leo a matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Taisia o mea uma, o papati so ai le metotisi, I whaamanui malo o le masui sui, le whaatoto ai le ngaluenga, o lea ua toe nei o se anga, taunu utamo o mo I le whaita uma o le lua fe tau sanga o le alofa, Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga, malo o le masui sui, le whaatoto e le ngaluenga, o lea ua toe nei o se anga, taunu utamo o moonga, I le whaita uma o le lua fe tau sanga o le alofa, Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga.
Sone ia se imatsu yo vae Aia tsuinatsuya o elevi inga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma Wapapa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Whawhetai, ilo sanga alofa mai, ua tino ai, ilo tau si pea mai. No ualiwa whawhetai, ilo sanga alofa mai, ua tino ai, ilo tau si pea mai. Fia vai o Yesu, Yesu ele tai ia malu. No uolanga mawhaingata, wali a whamama. No uali whawhetai, ilo sanga alofa mai, ua tino ai, ilo tau si pea mai. Fia vai a o Yesu, Yesu ele tai ia malu. No uolanga wa whaingata, no wali a whamama. Fia vai a o Yesu, Yesu ele tai ia malu. No uolanga wa whaingata, no wali a whamama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Elelei oe, mtatia oe, sisi oe. Yo wo au, yo wo salom. Le tua oe sapa ota, sapa na painea. O le tua fofoa, e whaia le langi, pale la langi lo mata sa. E whaia tangata ilo whatu seni e fōlinga i lau fio. Vi whaia e o mato loto, ona olofa o wanga leo no fa maori ati macho. Ua fiti macho le pori umi. Fōringa wa ai o lo walo fai le li liwi tu maue o fa pa. Ta macho wala awatu. So swani me po kalam me o fa na. Talaina, fa soina. Wala upo lo fiong pa ia a mata o e tama. Hallelujah. O ngatun o e muri o e me o mama tu te fa. Nei fa so fio mai e ngā pa i e te whātasi mai, e te tai, te soswani, e te whamanuia. A umana mātū whaian, whapea tu leo, mātū lawa o una leo. O una whātau wā. Mātū o anga lei whawhonga o tangata. Tino karisa lau pa ia, anga lei li whasoina lo upu. Anga lei li misiona rokopokina. A mangalo i mātū o mātū se. Vi i te mai whawau e whawau lava. Amen. Amen. Ia le tua. Ia, e tai lau sunga. Sunga i whaif au. Ia ua mai au na e sangina fo i le matango fio le tua. Ia le Ia awa fo i le
Tātou patpatia lona lelei o tātou toi mafuta ai. Vi ia le tua. Amen. Ia I tawhatawhane o au auna nei. Ia ve ia ue whai ma fionga. Langa whaingaka le fionga ia misa. Ia e mā te whaatalofa atu ai tātou Paul Kalame. I lau mai mo mai sa mua le nei tūla le aso. O le nganga lava ia whaftai o le whaftai I le tua. Wa o lea ua au mai lau soifua. Tai mai lau soifua. So mātou wola. Ia lea ua tātou toe whelo ia I nei aso. Ia o le vai tauli nei ua tele ina tau mate pe tua ia pasta. Ia. Ua tātou le loa pe o le arme tupu tai au. Ona o le whesoa inga ua iai le lalolangi. Ai whaftai I le atua. Mātou te teletonu le Paul Kalame nei o loo maualunga pea le auina o le masina I lau whaafonga anga Samoa I le nei tūla le fiafi. Ia o le tātou Paul Kalame masani e ala atu le Global Kingdom TV o le Laoai 𝚗𝗚𝚑𝚝. Asunga fua ia whapea fua ia solulu. Ia ona u whawhelo e atu la ia te oe au whainga luenga le tua mo lātou whatua. Mai se fo pa ia o Samoa, lasi o Samoa. Ia e tainane fo I pa anga masani. O loo mafuta mai pea I le aso, ma le aso ai mai se ilunga o tātou Paul Kalame. Mo le atu le whaamalo ia te autou le unsa I mai tātou Paul Kalame. E whaatalo whatu fo I mauta malawa I tamamti nā, mai se fo I tamaiti a onga, ma lo lava le unsa I, a o whengai ai matuanga wa onga. After ia tu fo I so se mea o lo mau mai ai ne Paul Kalame. A whai o lo e maua mai o mauta ngase, o mauta malawa e mai se fo I to ese. Ia avele ne Paul Kalame e au ngā mo loa. Mo lo soifua ina mo ai sia o onga I tātou, e mai se fo I sia o inga mo I tātou. A wala tātou whainga langa tulau Samoa. O oe o le ai vivia. O le manatu e le mwhai o na mātou tatalaina oe. O pa ia mo whaingta ia o le a loloia. O le ata oto atu. Langai. I la pea le tātou fiafi se upu po stala. O lo iai lava le whalupolu. O le lātou to whinga lea. O le lātou whatu ainga tausi lea. Ai il suafo man malo Yesu Keriso mātou te whaatalo whatuai I a te oe. Su mai maliu mai. Tara mai a au. Mai mo mai. O le tātou Paul Kalame lea o le amata. Whaatalo whatu fo I le taitai. Sunga le taitai o lo o ngalua mai tua maota. Ia awa lava le whaaleina o le tātou Paul Kalame, ma lo lava le usa I lau sunga Pastor Mike. Ia e whapea fo I le soatau nei, ia Johnson Ropati, ma lo le usa I nia yaso Pastor. O lava le usa ma losi, ma lo foile. Te pati le sunga whengai. Ia, manatu o le tātou mata upu leo tātou, ia le tātou Paul Kalame Pastor. O le mata upu e luas fun matolu. A whai o iei lau tūs pa ia, pe a whai o e maua mai tātou Paul Kalame po o whea lava. Ia a ia maua se ai mo tātou le nei a whiawhi. A e wha putuina la ai ia a pasta. Mai le aso ngafua e kau le aso walaili. O, wa lava lau lau. Amen. Wa lava le wha malosi mo oe. O le mata upu luas fu tolu le ua iei tātou le tātou mata upu. Ai pasta na o fia pa I lava I whai upu e lua ia muli. Ia. O le lusful lua. Na o fia pa Taisia iai. Whai mai le lusful malfitu. Ua polo ai tā vita ia li I umo Israel. E feso soani ia Solomona lau nā tali. Ai, pasta e le I pau oile o tala tā vita. Ia. Ili whai upu su malfitu. E le I pau oile o tala tā vita. O lona winga, o le context, o le mata upu lea, o le tā pena penanga tā vita mo le manu, I le taimi lea. O lea le taimi. O taimi, o toe taimi o tā vita. Toe taimi o tā vita. Ai se a, mataulia fo'i, o tā vita na mana o whaul manu. Monila.
o lea ua toe fautua ia tavita, ma fautua le nuu, o tala tavita le fai. Kusa le ua ave tavita le keisa solomonga I lumo le jury. Kusa le ua ave e fule le tavita. E fua lai I sauanga ka vika ia la fai le jury. Le la ave le last word. E fe soaswani ai. I mafau le no. Ole mea mao e ka vika. O se fale tu waile atola au. Ale atua. O upu muli la ia ta vita. Fai mai ta vita I le nu. Fe soaswani ia Solomona. Aina inga ka ifa mai. Lo atali. E se le maanga I o le folanga e ta vita o upu le nu. Ina ia fato sina mai maka o le jury lea. Le ua upu muli. To fai mai la ia ta vita. O lea ua ia te o tou lea li I o lo o tou tumoria. Ua o tou maua I le file mu I tu uma. Fai mai ia ta vita I tu uma. E le ngaka I ku uma oi o Israel. Ai ua file mu ato ai manuu lai tua oi ma Israel. O lea kau mumoli le keisa ta vita. I le jury. Kolu, fai mai ua tuuina mai tangata I o lima. O le ua tala noa I tangata unu e se lea o le a whaia le malmaru. Le ukana mo e ka vika au ko ke pole. Le ua I heila ua ia e whaua le malmaru. Ua, fai mai la ia, ua whaato I la loina le nuu I lumo le li. Ia maluma fo I o tou. E le ngaka o whaako I la loinga le nuu I lumo le li. Maluma o tou. Ua iai la ia, whamai la ia, tā vita, uai, o koe upu alea tā vita, uai o tou loto. Ma nganga e sa ili I le alii lo o tou tua. Whamai ka vika, o mai la ia, sa ili I lo o tou tua, o upu uma ia o whai atua I ati o tou. O lo o tau mai ai le leo le atua, whamai le o tā vita, sa ili ia I le nganga, I le atua. O lola ia fai upo tolu sfulu male, o le sfulu male iwa apas. Wa mai tā vita. Tu lai, ma o tau fai ale malu le li, le ua close le keisa ka vika. Wa mai tu lai, ma o tau fai ale malu o le li, lo o tau atua, e avatu I ai le atola au le whengainga. O le context a toa le o le mata upu. O le mea mga oi ka vika. Leo toi wha uma I atala ta vita I whia. I le mata upa sfulu mal fitu. O le sia, mata upa lua sfulu mal lua. Leo koe wha uma I ona o iena mana o whamela I o ta vita. Tūrai. Wa o tau whaia le malu o le li. Lo o tau atua e avatu I ai le atola au o le whea ngainga a le li. Amen. Olo no winga. O ka ngaka kai. O se tangata e loa whai upu. O le tangata le leile ta ino le nu. E loa ave upu malu I le nu. E wha matala loto ai le nu. O le malu o upu iana ave ta vita. E wha matala loto ai le nu o Israel. Wha pēr uma me whai whamsingonga. Pasta. Ave lo se upu mulmuri e wha longo le jury. O le jury e whai ale whai unga. Se sini lo le whamsingo. O le ase kou whai unga. O le ala whai unga leo tūlai mai. O sa ungi ringo. Ai se a ua file mu umba le nu. O inga vei ai. O le atua. E le ngaka Israel a ua file mu atoa nu ese. O le to yese se sa ua kau. Amen. Ai sea, langa longa whaato I lalo le atua I luma o le nu. Amen. O le o onga le o le tangata taita. Amen. Taita I le lei, taita I e poto, o le taita I e toa, o le taita I e le fefe, o le taita I e whaamalosi, o le taita I e loa lona tangata, o le taita I e loa le atua.
Amen. Pastor, aka ke leo kamu kau. Isi me ki pa il vanga. Malo la ora. Sora sunga. Ole e peo se toe amen ya le ole tupu 𝚗𝚑𝚘𝚢 ai le ibo ini atu. Tuolu matu lena taltano ai 𝚗𝚑𝚘 ma alo natali o Solomon. Ai le umai I ringa luinga 𝚗𝚑𝚘. Amen. Na uma lona fautua ma papa ia ya Solomon. Amen. I liwane loa I 𝚗𝚗 o le malo Israel. O le kome tuspa ia Samoa o ali. O tuspa ia Britania. O leaders of Israel. Lono winga ia 𝚗𝚑𝚘 lalo mai. A sa o 𝚗𝚑𝚘 lea. I 𝚗𝚗 po o le sili o le malo o Israel. Amen. Se koe kuakua le el melenta ua they plea al case le pleaded the case. Se koe kuatua ia I 𝚗𝚗 Israel lupo o al sili o Israel. E fesoasoani tamale. So bona. O gana wa fa fatas. I le fa pea na 𝚗𝚑𝚘 so mona malato ai ne. O malo. Ai mana ia I melenta fa manatu e te fa te palo e 𝚗𝚑𝚘 ia 𝚗𝚗 o Israel. Elo ia ele tua ia te tato. O tole mo ele file mo mai le tu. Amen. O te fai loa o tu wina mai le tu on fatu lalo ina umai. Tu wina mai le tu tangata uma ona fili ia 𝚗𝚑𝚘. Ai sanga uma na fa manatu 𝚗𝚑𝚘. 𝚗𝚗 po tso ina Israel. O le matau le tua. Amen. Ma le vavenga matau le fai le tua ia Israel o lea. O le au mai ia leo tangata fatu lalo ina lalo ki 𝚗𝚘. Ai la le mana ia le tau o le wa. Ia. Wa yo to to mutonga. Sai dia yo oko. O tala o tangata lo fa. O tala o tangata o lo ia ilona loto. I le malo Israel, I le malea. E na te sila fia le tuare. E le maftanga lava lata maletu. Ai o ila le nei upu munubuli ai 𝚗𝚑𝚘 wa tangia mai ai. Le mea na wha ananawa ia 𝚗𝚑𝚘 whaide man malo rea. Amen. Amen. E le I nau na 𝚗𝚑𝚘 whaide man malo I tawa ilon sona ingoa. Po sona a inga. Po Iese, po hailava. I Taisia mahuanga. Ale koe mention atu ina I. Amen. E a watu I ai le atola au o le whenga a Iova. That's it. Mana tu wala wha mua mwere 𝚗𝚑𝚘 ina ua tula I mei whema tupu o Israel. Atoa. 𝚟𝚒𝚍𝚎 Israel. O le atola au. Langa wa levanga le ilo atola au. Mai ke mero wali o saulo na vai. Anga tula I mai al tamalo 𝚗𝚑𝚘. Whaana nau lo 𝚗𝚑𝚘 ia atola au. Ala re wo o mai atola au whi mai 𝚗𝚑𝚘. Okay, we gotta go big step further. Lea, whaise manu mai. Tuwai atola au whenga. Ala rea watangia mai I. That is the reason why and the whole purpose of the temple was for the ark of the covenant. Yeah, e tuwai langa renga mko I mori mawina 𝚗𝚑𝚘 le manu wio e pete ito. I atola au. E ala wo te wha manatu. Wha tangu ngaruenga Amen. Awa atola au. Amen. Ma ia, sa iri, awangi o kuwo ese manatu. O upo mawaenga tamalo, mawaenga teita, mawaenga tupu, ia. E ona ina letu. Amen. Pana, ia. Praise God. It speaks a lot about this man, David. O wali me I. Ai ngatang, de ala alua, namo ina tu. Aya, aya ngani maya. Israel. What? What you do not do. Saili.
Whainga renga lea, a wale a tula o whi. Amen. Amen. Nice words le nganga sa ngo mai pastor fai unga upu mulmuli. Ia. Upu mulmuli e Laoai le loto, le mea le loto tavita. Olea, it's about the ark. Olea, about the ark of the covenant. Anga oia leanga nga mua i tā ua. Oia le mua i tā ua. A ofo ngofo kongo muka upu sufi, i longa fale a rasi. Ai vai atu tavita i le fale ie. Olo o iai le atu la au le atu. Fio i le atu. Yeah, from 17 to 23. Le la ka au. O lea lava e wha mua ia tavita le atu la au. So, e ui lava wha maile atu le ui. Ai, is number one priority le atu la au le tu. Amen. Amen. Ya, Arab su. Unga le whai, ua mita upu ia. Ya. He mai, i le whale e whai. I le suafa o Yova. O Yova. Temple that will be built for the need of the Lord. Sa oa. Mō le suafa o Yova. E leo se ingo Davida. Amen. Po se ingo Yesi, Ontama. Po se ingo Solomon. Po se ingo Ai, Aliai. Mō le suafa o Yova. O ne loto ma le fatu tangata le tau. Whai me uma mara suafa o Yova. Nganga ia. Nganga o nuktua oi. La te tele te tonuri. I le tuare. Aia. E mawalunga le wawa ai an Israel. I le tuare. Ma fuisea. Ata tuwai kua. Ma eupa maone le tu. Pai lo ina le sami laula. Ia sa wali Israel. Amen. So whai me uma mara suafa o Yova. E whai te mi tatu tua. Pe ia le tu me uma tatu whaia. But really, ia e whaora tangata vi ina. Ai, mana ia le nganga lea tawita. E le mo tawita. E lo tawita, aia. Mole suafa o Yova. Mole vi inga o Yova. Ai leo tatu. Basta. O koe maa ua tu alau. Nau sa nguanga le pati. Really? O le tā ua ia, because e sa o le. E vi ia le li. Ia le li I mea tātou te whaia. I make sure o alu le vi inga I le tua. Pass it on. Awai e whaingo fia ia ona ma ia vi ia le tua. Really? Amene. Nono inga. Ia tātou mani tua, whai tete I le vaenga. O mai lola ia le tātou mta upa luasfu ma tolu pasta. I le whai upu mua o le mata upu lusu ma tolu. I le whai upu e ono. Tau ka whai kaua whai upu ngā, ia. Ka sa vali ai loa ngawha. Ka mole, mai le. Mai whai upu mua se wha ngakta mai le. I le whai upu e ono. Ua tre ina lava tāpita. Maua tulu I lola. Una whaia le e ia o Solomona lona tali I matupu Israel. O whapote ina e ia ali o Israel. A toa mare au whaitaulanga. Sa le vi. O whaitauina sa le vi. E a fua mai I e tolu se fulu o la tautau sanga. Mai e o matuai. O le whaitau a whai tangata. E tolu se fulu afe maafe varu. Sa tofia e pule I le ngaruenga. O le whale o le Yova. E lua se fulu ma le wha o afe latou. Ma le ono o afe e whai ma whai pule ma whamasino. O le wha o afe e whai ma leo whai toa. Ma le wha o afe ua vivi atu ia Yova. Amene. I la au pesi na ou whaia e vivi ai. Ua vai ina I la tau e tawita I vai. Ia tali o Levi. O Keresona. O Koata. Ma Merari. O Keresona.
ko ata ma me rari. O akari ia o ka vika apasta. O atari ia o le rile o salevi, o levi. Matau lia foi o levi. Ia le uka ko ia levi. Langa i kaunka ko ia levi. Langa o le amata mai ai le ngā luenga lea. Ia o levi o le atari o Iakopo apasta. Makau lia foi o le akali ile o Iakopo ia lea. O le atari lona tolu leo Iakopo ia lea. Le li leo levi. Le si mea ngaka leo levi. O le tangata leo levi nga kaika ia i le taimi na malosi ai le atari i sekema. Le tupu sekema. Ia le lato tua fufine. Kasi reka ngaka nga lau mua. Ioe, nga halu ai. O le tangata leo levi. Leo e fasioki. Ai sea, langa o le mele ia Israel. Se male tau. Amen. So, o kangaka la ngā yuta. O levi. E pei e fōlinga mai le whai upulanta whai taua pasta i le mua e o i le onu. Pei e fōlinga mai nei loa e tā vita o minsta so le malu. E ta tau o na toi whaatulanga. Ma tā pena ina ia mawhai ai o na maua se vi inga o le atua mai ala tō. Ma mai le nuu. E se fo ile le mangai o le whakulanganga ka vika o sia mea. Langai, o le ale mea lai mga o tā vita, whai mai ia maua se vi inga o le atua ma lea mai le nuu. E kele o kaimi wa tātou whapeo na whai tu tono ngā ruenga. I lau kilo ia, too often. I tu tono ngā ruenga, ua tātou fau por kalame te tele. Ma concentrate i ai o tātou tangata so much. I le financial side o mea. Ai ngalo ato ai le spiritual realm o le tangata. O lono winga, o le mele le mga oe ka vika. O le mele mga oe ka vika. Ia maua se vi inga o le tua. Ia maua se vi inga o le tua. Too often ia tātou. Whai atu le mea. Ma concentrate so much on finance. Finance helps. But that's not our priority. O kako nganga e mana o ile tua. Ile mga o ya tātou mea. Ile mga o ya kako kupe. Amen. Aone i o tātou ignoina lo tātou spirit. Langa o le mele e leina backslide le stangata. E whale kongu e vai lo le spirit. Ua tele mea ia e concentrate ai onga o mea kau finance. Vai lo le stangata. E backslide. E avea ma mea e divided ai ia le nu. E ma vai ai ngā ruenga. Longa winga. We have to be careful, pastor. Hallelujah. Ai ole me ma ngai pastor le i meri. O tangaka leo kawika. He's a gifted administrator. Amen. E iai ka rengi a ta vita. O lo iai fo ile mea lo fai a ta vita. E kilo e ta vita e fau ai me fa pea. Amen. O lea ua organize e ta vita le au sa le vi. Maka upule alusu mato. Lea ua organize e ta vita le au sa le vi. Amen. Mai i le mata upalus fu mato. A sila e te pastor. Fa mai ina ua uma ona fa poto mai e ta vita. Ia Israelu ma le au faitaulanga ma salevi. Ona faitau lea o le au salevi. Pei fōlinga mai ngā le au salevi ia renga faitau. Pastor. Smart man. Pei ia fōlinga mai ngā le au salevi e a fua mai lea i le tolu se fulu tau sanga. Amen. Ai kikirange e tusi o numera alon tau pue whawhai pue tasi tolu. O lo fa manatu mai e fo le mele. O la e peis la le tolu sfula e a mata ila ngā duenga salevi ilea. I le tolu sfula tau sanga. Amene.
pe ia fu ngalu nga Yesu nga makari kos fu tau sanga pas Mola. ile langa ministry ole me mo la nga fai kavika na tofia e tavita e na pule nga luenga o le fale fai mai e luas fu fafe tangata na fai i nga luenga o le fale e leo le fai nga o le fale a le fai nga luenga i to tonu o le malu le tua in mea pa ia lua ua kofi fai pule o mo afe ngaia ke lele admin at malua tofi fai pule e o mo afe tolu ua tofi leo fai to toa e fa afe fa o le sia fe mulmuli it's for the worship e mole vi inga ai o fai upu ono fai maila ia o fai upu ono ua vai ina ila tau i vasenga ia tali i o levi nga o sa levi a leanga fai tau that's confirmation pastor ia ke resona o ko atu ma merari leo vai amen pastor ai ri ia lua e ke fia pai ngai me ke fia pai ai Ya. Ora visiri i te no fumo mau whau i ngaro sunga. E se ane me wali alu wita e wha mau popo me le au. amen E wale putak tino lapa ia o tāpita. O langa le matatao le. O re pelu. ya O tonu. O tau. ya O re soifuanga ato o tāpita. O taua. Arfsiri. Ole a foi ale le soifua o toi. Ala ana menga le alwe fa senga rauta. ya Ai mantua le uma fo ina tan no de fu lo tabita. O mga set up ia le au fai ngalwenga. E fai ale man awale. Le fau seina man. ya Ai muli ya act muli le tabita. O salevi. amen Ai peno ta o se fanga to Tabita. o taua o le pelu ai nganga umana fatula i o Solomona li liwa ne lo matamalo fatula ngaro salvi amen ma foi se o ngai sila fiele ai e ka kaunga in order me fight tono le o le man amen o le ale o ngai tu o le man malu ai ia faina ito so fa to tonga ina le tono man mat ya le o tapena tavita o tangata ni salevi o tangata e patino o lato mata fa yoile ya o man mat tono man mat e se mai ele vai ngalen tatano anta o pe lu o ya le au fausia o le au o tufunga au tamang o tamai ngalu tono e mana o bienga toi fatulanga ya se fa ngo fivinga amen se fatulanga salevi e vai le to telo salevi e todos fura wafi todos fura duma ya pena ta o fo Yesu Kristo ai todos fura tano ile matua ile maturity ya wa matua wa anga ba o tauna ya tu ia se responsibility ai va ai le to telo salevi mo vai lo ko inga fatulanga ai mo inga ko ta vita e me kai le ke le manga o ke mo inga wai ai le ara ngai fi pula fi me fa forman malu ai le sa o fengo to le sa o ngal benga servi fatulanga lo o lo fu fa a lo ni tanga e ti o fo ya a lo sungare e ti o fo ya a fa plonga ina e ku pito ya Israel o ngo vai e tuku pito o ko se ni ya o ko fengo bela are tu vai foi na salvi ya ele ola vea isi traps is smuts na salvi are for me go fire over ceiling and wing breaking of o isi ele o leo se mo ko i mai o i yo ale
e tu ngai tawi tau. Ma resi me mana ere I mai o resi whaafi. Praise and worship. Yes. Ai mea ngā praise and worship. E wha o ngā ia Mea whaika. lau pese ka mālo. E wa ele legacy le tu e tawi tai. Mai resi whaafi. Ma ai mea ngā ngōwhai. Sa o vivi e le tu. Sa o whiangia I solo ai wao o no solo ai sa vi ele. Wha o ngā ea e vi ele tu. Wha tūranga ina. Ai te lola me mani ia. Wan matua o lewang o mātu ia taimi o levi. Ia. E o nana whanau o kuato. Kuato ma Isiori a Keresona. Keresona ma Merari. Lewang uma. Lewang uma la tuta. Ai whamea ka māloa. Kolua. E kolua ia whanau o levi. Ia. E vai sa levi ia. A inga ia to. O whare kolu ia. Amen. Lono inga. E leo se e se hata witamilia. Mane mele nga happy ma I New Maryland e ta ua. Ia. Tod mar fa. Alna nang ta inga ta wita. Ia sao. Ma ia mawa. Ma ia lelelea. Tape na ina o ngarwenga. A wale ma malu ma vi ingore tu. Amen. Ia lango ta wita fa tangata vi. Ioi. So a fai wala I ngarwenga ta wita ele imo inga tu. Ia lango kakai ruanga pe. O pedu. Ma kitara. Le ala ukam frik maro ya. In ora ai vai lo tu rare. Whana wale vi. Amen. No inga. Elo se. Le ala mi mana ele I. A war sori fa vai. Ia. Ia. Keu pen mena fai e tawita. Teu I falle. Ai a. Ai e ta otto a rape lungora. Fa vai um fata otto mai. E ana mbua. Ele atua yu. Ila tutu anu. Amen. To rurare. Iere. Amen. I le leikere ni kako tawita. E me mongianga le na tawita le meanga. No ia Israel milana sala. Ia. Ele o sala ele o tu alo isi tawita I tulanga me o falfitafa. Le o kipa e tawita le system na fai ele tu ai falfitafa. Nga ave ia mose le o sa vali e vo tawita. Ai le o amakan ko e fisu ia e tawita. O fisu e inga tawita pas. O nga le to ia lu la to la au se mea. Tonu. O fisu ia inga tawita. La o ma fa fo tawita. Ai. Ele ko fe ave ia la to la. Le a sui ile system maka ko ile au salvi. E ka kaunga le lei maru puipuia I al malmal. Nanga kele ka ngaka o mai e worship ai il malmal. That's what David had in his mind. A sa o le ka vika. O val ko tele ngaka ele le faito. E fia le fai ko ai pas. Pe fa afe ia. Ia e fa afe. E fa afe le faito. O le sikiwa wa le wa ilo ta vita. O le fai e il le fa le fitava. Le fai e il menga sasa ile saito. Me fai ele viinga. O le viinga la fo i fa afe. E ka ua ia ta vita le viinga. Langa o ta vita. He's a musician. Ka vika nga ka fai musika. E fia ka vika vivi I le ri. Amen. Basta e o mai I le mata I le fai upo e fitu. Kala ngolo I ngafa ia. O ngafa le ri le awai. O Keresona. Nga e saua I nga ele I le fai upu a. Fai upu e fitu e tau I le. Sutasi. E tau le fai upu e sful matasi. O nga saua ila ia o ngafa o le li lea oi. O koata. Le sau le sful ma le lua. I le lua sful. Tatou watula I ngafa o le li lea o koata. Maka o lia ua lewa nga le si koata. Apa se peo nga e sau ngofu. Ua lewa nga le ai. Ai o longa kari makua. O amaramo. Ai nga wha ngau e amaramu I ai. I Sara. He perota. Nga usialu. E to wha. To wha lam whanga. So whanau A whangau ngā koato. Ai ilo makua koato. Le leo amaramu.
Fa mai o atali o Amaramu. O Arona ma Mose. Yeah. Oka, ia o lewa ma alunga Mose. So it's very powerful. Langa e nei ma se mea o sasi ele tis pa ia. Ai kele ko ngaka ele te tonu pastor tis pa ia. Kele ko ngaka ke vai kalango ele they don't believe it. Yeah. How can someone put a story together like this? Fa fefea ma ku fa kasi se kala fa pe. Mangofo ma fai ngoa. Mangofo ma fai ngoa ku ia ngoa I characters here. How can someone do ele sasi? Al paua le mfai o fai o le tua. Langa fa mai ka ko o le tua soifua. Amen. E soifua. Le ala o ka ko I fa mai o la kali ile o ko atau Amaramu. Ma fa maua ia Arona ma Mose. O le mea la le o fai ia ta vita pasta. Fai mela I o le tispa ia. Ua vai e seina Arona na te fa pa ia ina me sili ona pa ia. O ia maona atali e fa vau. Ka ua yon mele pasta le ngabuku e fa vau. Fa mai o Arona maona atali e fa vau. La le winga le pu fa vau. Langa le uka ko o just il mele ku al fa vau nga winga. Ele kai o mal fa vau. Ka kiri lupu kai o mal fa vau pele we don't know that. Ale fa mulkus pa ia. O meleng fa ia alo nga ma nga tali e fa vau. Yeah. O nga ka ko kilo la ia ile au salvi. I termine. Fa malo au salvi. Tonga luenga mai ai le aso ma le aso. O le tonga luenga, o le tonga luenga. E o fa vau. Pe tau te le o ia fa vau. Ai e tau aveina. Ta o fo o salvi. O lo fa mangingo mai ai. Waka ko salvi. Le au tele ona fa ingoi au salvi. Ia le fo ka ko lo ifa mai le tu. O mea nga e fa vau o ko. Yeah. Al ma nga ye o mere pas. Ta o le upula. E ka o le upula. Salvi, ai sea. Langa e ko kel salvi. Ko sfu valu wa fe salvi pas. Ai le o salvi uma. Yeah. Nena kofi. Mari. Ele o salvi uma le na tofi. Ile kulanga le wa ye Arona malana fanau. Amen. Le wa vai se ina na te fa pa ia ina me silio ma pa ia kongol malman. O ia mo na tali I fa vau le wa set apart. Yeah. Amen. Le wa set apart e ai e kavika. Yeah. E kavika ia Arona malana fanau. Fa mai la ia e fa vau le wa set apart Arona malana fanau forever. E fa ia mea sili ko kongol me sili on pa ia. Le nga luenga le al faitaulanga. Yeah. Wa aila ia. Wa le ko kele au salvi ko su wa fe. Anga alonga malanga fa au le was set apart. Yeah. Le ka ko kala mo me sili on pa ia pas. Hallelujah. Amen. Amen. Ha kilo la e pasta. Pe se simple fo ileo o Arona malana fa nau. Pe level represent hele priesthood. Amen. Aile ngata ilea. Ia avea fo ila tauma intercessors ile vao le tua. Malenu. Ole vai ina la, ole vai e se ina lea e iai mana o ngā whapitoa. Inga ua vai e se tā vita Arona malana whanau. E tau tua I tutonu o le malu, I le mea sili o na paia. E iai le ni, mo le mea lea. Ai sea. Awa o le mea lea, e sili o na paia. Ai o le ni, le iai le ore ia. E kakaunga whapaia inga. O le mana onga ngā, o le tangata le utofi o ai. O Arona malana whanau, e tatau o na sanctify. Ola I le olanga lea. Ia mamai le ola lea. Spiritual purity.
e mga umia e tangata lei ko kongu. Amen. Amen. E whaalea nganga, ona o lala tau au nanga, i le mea sili o na paia. O la tau tiu te foi, e mawhai ai o na whaero atu le tāua o le worship, o le tatalo, prayer, e whaamanuia ai le atua i le nuu o Israel. Pastor? I ele mana ia i ole. O manino i o tato ai atu plan wa tangi ama. Amen. To tolu fana wa alevi. O le tama matua le te vai atu i o kere sona. Yeah. O kere sona to wana na fana. Yeah. O la tana masemi. O no winga o la tama e lana fana. Yeah. O semi e lana fana. A sa ke o sumaka mai. Yeah. O le matua na le. O le tamano na lua tangata le ko atu. O ko atu to fana. Yeah. Amaramo, 𝚟𝚑𝚍𝚎, he perona, mausialu, to fana. Amen. Ai o le matua a tangata le ko atu. O Amaramo. Lenga maua mai ai le awali ia. Yeah. Arona. Amose. Wana ni ngale titatu. Amen. E iei fu iu so Amaramo. Yeah. Istama toto. Ai fata ia na fai tau i le fai mai o whana wa Amaramo. O Arona mamos. Ai fai mai ngā wawai e se ina lo leo Arona. E lo mosi. Amen. Arona. Ai e furi tamano na tolu o kamara wa o le laku grandpa. Yeah. Tamalo le tama. O tamale o to ino ya me rawi. Me right. O me rawi fu. E fu na fana. Yeah. O fana fu na fana. Tolu ai nga kele ai o to i na mafu me sarvi. A me le tolu ya. O tamalo na luo kwatu. O la tali o lu matua kwatu. Mau wai da wali. Mau mai aron afi mai nga vai set apart in the top. Aaron was set apart. I didn't know Aaron no la. Amen. O Aaron na masuli o makupunga me Aaron. Aaron. E se yole o faia me le Laoai. Mai sa le vila nga to tele dai ma. E kupun ni mu. Levi fa na e Levi tama to. O nei tama to toru e le se e ko kasi se akali. Ai mai tama to toru ia. Ai pinga mai tanga tele Aaron. Ai fa mai wa vai se ina Aaron. Amen. Natea. O makwa i mata tia ma mo lunga or fa ai alia. Yes. O le tofinga lea, po le wala wina lea. Po le whamuniinga, po le whamunianga lea. E nati whaapaia inga, mea sili o na paia. Ai le no ia, maona tali i whaawha. Ai oka o suke lea. Le ai ngusaravi. Amen. Ai te lo o le matuata uara ngā renga lea. Yeah. E le ngā te whapaia. A mea, whaamume manongi ilu maru i upa. Yeah. Lono winga, e le manga o mia la mea whinga le whaatawhai whinga le. Yeah. You have to be serious. You have to be committed. Yeah. O whaea le tua ia, ia arona. Ia le ri. Amen. Tofia uma sa wa e se uma tangata mo malawina. Ai o mata tia nga fa ai nga te vai tu. O tangata le arona. Maona shudu. Ya. Fa pa ia me mo tono. Ni manba. Man. Ma fa mu me manong. Yeah. Awang i o mona i mati.
Ia na namu pēn manu. Ia. Ia sala pēn manu. A oia whainga ruengai. Aruna. Mauna suri. Aura uma wale whangaruana. Ai sa ili mai asuri aruna. Amen. Alanga o tua foi ai numero mai. E tauna fasio tia tangata e se mai e sala reo so vale. Na ku ke mingi wa mo fia pai mga kai. Nga fai a kwele. Fia pale mo tangata. Ila te loa ile mati ta o tangata sarvi. Sawanga o. Na usuli au. Al me tau ale te vai I. Whapaina, Visesio, set apart. You know, sometimes we have to be set apart from. A tatu mana na o e whaaya I nama whamuni I nene tuar walau ni. I kaku, Visesio like titi mai a mai. Kanga e taratupa ia. Tatu lau langi hele o lau langi tatu. We have to be set apart. Yes. Bilau o le whamuni a ngane na mawe e awa. Maona suti. Amen. Set apart. Amen. Ai mea. E wha vau me. Me fa. O whamuni a ngane tua. E wha vau. Amen. E wha vau whamuni a ngane tua. Ka mei ko ruar whanua. I'm around. Mata fuala isi. Ai paua o lea, o le wala aua le tua. Whaeine tamare au. Amen. But, Amen. o skamo mosi, whamea, whanau mosi, ia kau mako rau sarvi. No inga, na a rona ala maona o Yesu. Maona suli. O sko ingo mose mana whana. La vea mako lengo sarvi. Sarvi. Ai le fa pe fo wa fa iti ai le fala u no mo se. Amen. E le fa pe fo wa pe wa ta le ngai nai pe fa le ngai na. Le mata tia fo I mata wa o le fala u na mo se. Amen. So we is umala tangata mo na fala u. Amen. But at the end of the day, you are building the same kingdom. It's in Christ. The model that. Ai te mi pe kau whapenga I le. Se whanganik nga. Pe tau whisopua iai warau. Pe kau whapenga I maris warau ingaris warau. Ana te vai. Al me tau a ole. Amen. Komete ma serious ma set apart. Amen. I li whapenga le. Nga sisi kau au warau ina ai. You know ai. Tau nga. Tau whai keke ka po. Hallelujah. Amen. O wane I tatou maua I le vaenga. Pe o mele. O Mose fo'i. He had his own calling. Yeah. O kako si, ko o tau sila fia uma. O kako tatou I loa uma tuspa ia. Sa iai fo le calling o Mose ia. Ele iai mi se mea whaala vlave ia. Ia arona. Nanga ngai iai fo le calling ia Mose ia. Nga uma loa le calling o Mose. Uma fo Mose. Amen. Ele ialu Mose ele siku. Mai Mose o le lava, se lau lus fulo o tausanga. Ele mwhainga o lako koe fo mai. O makua, whai mai Mose. Lai mo mua kula li ia ke oko. Wai loa Mose wa uma fo ilona taimi, that's his calling. Ia, calling fo o tawita ia. Le amaka o lea. Amaka dynasty awale. Awa down the line where the Messiah is. O ngā lenga amata mai, wole dynasty ta vita ia, onga o lea, onga o lo kako, onga o le ngā whio mai laulangi inga ia, e maua I tato fisota inga. E maua I tato noa I le atua. Kau ria sa vā tato mo le atua. That's the Holy Spirit living our spirits. Walu ese le nganga o le atua ma tatou. Ai o lo iai lava o tatou nganga. Ai se malavi. O le o ia tatou le atua. Ai o le awala le o le dynasty le ngofo mai ka vika. Le wa kaua ia I le tangata e mawhai o ngā koe fisoka ia oe mau I le atua. So Moses had his own calling.
Ngai ai fu wala au ino mose ya. Ia le. Ma ngai ai on bea ngā pasta. Ngai ai on wala au inga leo arona. Ai whai mai le, whai upu ngai lusu tasi lusu kolu ngai whamakala mai le ngafo. O si kama leo o Merari ya. O mei kaure kele ngisi o ngafo sko inga. Kaure ingi kama i rongo winga. Pe ere kele skikira o i esko ingo Merari. O ingo Merari ya pe masangi ai ia ingo whakutwhale o le si o le i kaua ma. Le bole ko kele isonga ia. Songa ngafa. Ai vi ia le tua. Basta o le whai upo lusu mal wha. O le koe o ke nai singa e tawita o le au salavi. Kusa leo o isi iui o lana nofo inga. Le hau wha solo ka vika i. Leo amata ona o isi iui o lana nofo inga. Kusa e tau mai ai i. David is a step of a good leader. O lea e ngā lua tawita i lona toia ina. Leo makua, a le ngā lue e le whapea a matua tawita ni le mwhaila i kaukala. La ngā kaukala ka vika i ai, i le ngu. So, e uina matua, but he was still working. Ai sea, o longa ia ngau ka inga lea, ia o alea ngofua inga lea. Me fo inga ngā mga oi ka vika e whau malu le tua. Wang whamaile kua, o ke whai se ai ngā mo oi. O ngofua inga lau whangau e o le whangwang. E le ngalo ia tawita ia mea. O le whaikau winga la e tawita o Sarevi. Ngā tofi e tawita i ngā ruenga ese. E le i tofi e tawita e o uma e whaise mea se kasi. Kofi uma i ngā ruenga ese. Ngā tofia i la tau ngā ruenga ese. O ngā ruenga uma e winga i le malu. Langa o la tau Sarevi. Amen. Leo whaitoa o vi inga. Kwa whaile vi inga ia whaafe. Vai ka ko tim ngal kai ko korsfulu ko lusfulu ko mai ki konga. Vai vi inga Israel. 4,000 people. Ai sea langa e deserve le tua the 4,000 people and more. E deserve le tua. Ai sea vai me le tua le whaile nu Israel. Ai o whenga inga tuai. O whenga inga tuai le. Kala ngoa i ka kou kamina. Amen. So, o le aim la tawita pasta. O mea uma e serve i le malu. Ia whaata oto e tusa ma le whinangalo le tua. O le nau ta inga o tawita e le ianu. O mea umalawa e serve i le malu. No tala noa lai mea o vi inga o le leo whaitoa, tonu o le mea siri o na paia, o wha masingo, e o mea umaia, o mea e tusa o le whinangalo le tua, ai le o tawita. O le mea ngai mga o ka vika. E whai mo le tua, i le mea e whinangalo i le tua, ai le mo tawita. Amen. Pasa, e fia. O malka makau. Le weta wale mele wa pe wa toi si la le ngale wa toi liu se we se swinga I ngaruenga fa sarvi onai totolu ya ainga ke soma kwatu me rawi o tuafing tuai sa fe i do fa tafa na mayo io fo yala matafa yo I matiuche a inga ni tu o a inga le o ke soma a sunga o kamaya sa pi kuore o manbak o le fatafa e matuai e mi no ya fatafa I te o la ke soma la o kamaya kuan man marapi kene mos ke soma ke Ufo mai le si tuan o le falftafa por fal
tua. O la kum ka fa yo fu sa fa. Yo ka mai e fe ngai ma pui ma fa ko am. Sa mai yo io. Ya. Pangalia. O lewa. E le ko mo amir se fe vea e fa fa. Amen. So o le ala me ton fa. Wa ka nga fa nga fa nga tau ro la te. Wa ora ko fe ko. Ya. Ko fe la ko tiu sa ya. Ya. Ale o ton fa tavita. O mai e lisi me mana ia lea mo tau ai nga sa ko so ma. A pena fula la u sa ko kotu. Sa ye fula tu tiu Ya. Ka mai e tolo api tu sa tele. Ya. Of tafa. E le fai fingo tolo api si. E ai foi la tau ia pe o Laoai nga la mepa. Ya. O mena e umna i la tau i tono faftafa. Ai, le wai e se le longa. Ia pe fura la usa mirari. Ya. E se foi le tuan mano so sa tofu sa mangingo ala ia aingi e toru la tomu ta fa yo i de finga tuai. O mai lo la te mutabita ia o mai la. E la i e swinga. Amen. O ko uma e o mai. E ngā rue tono manma. E a. E Visesio. I studio arona. Amen. Lono winga. There's gonna be more hands on deck. Amen. O le ato tele tangata o mai ea e ngā rue. Lango ia. O kama ia re kure vao o la o Israel ma le atua. Amen. Lono winga o le ato tele la sarvia mai ea. E o mai mko inga rue ton man mal. Yes. Ea, tu le va o Israel. Israel, o ka kusirfia ho ia, kusirfia Israel. Le lei nei, whare ton taia. Lei nei, whare ngare. Ngare fasi o ngai man. Ya. A mai whai taura. A lea la boto, tele tanga te o mana o tawita o mai. O mai inga rue ton man man. Ya. O le alo to tawita. O le mar. Pa i o le tu. Ya, i lunga pe Israel. Ai o mai e assist. Yes. So ani whanau a arona. Langa e pe e tumati e ale wala wina o. O tamani e whanau arona. A le wo mai ia mirari, sa mirari, sa kusuma, e o mai so ani, e o ia sa koto. Ya. E mai so ani i rea. Ya. Whanau ngaro. Wara maru rea. No winga. O le a ngā rue uma o Salivi. Ya. E serve ma sosoan. I le mea ta o le priest. O le whaitauranga. Ya. Sosoan i la Salivi i le whaitauranga. Ya. Ia le. Amen. Tātou whai whaitauranga. Ale, purpose of whaitauranga. Amen. Ora mamaro le tu. Ora mamaro le tu. Nono inga tu na. Ai tabla ambo ya kamale ole fa mai. Amen. La bata fa mai. So se me ta wo fo la nai lo va. Au tatu ye le service le ole. O mai le tu. E mana o mi ole. Fa mai. Amen. Apa ye? Tatu te. Nau wai. Puchi mai. E malo le tu. Tono man mat tatu foi o man mat. On man mat we ia fiwa yang ngangole. Alo pasta, ya no cha mi pasta. E ko fi pa e ko me le pasta. Ole le o to fia aruna malana fanau ona tali ko mai o fa va. Ai ele ko mentioning mai I mose po le ale le mea nga ele mase mea nga fia I mose I le mea lea anga a leu kako leu tatu ilo
Anga kola ele tua ia mose. The Bible is so accurate. Basta. Nga umalonga kofi alonga li nga vai taimi. Ai leo ka ua mai. Se mea mose nga fai. But we all know. E ala le kusira. O e soko. Alu mose a mai ia lingu. He's calling. So, ele fa pela ele ka ua mai a mose. O nga fa pela ia ere ese mea mose. We all know le tusi e soto. O mose. Olo no winga. E ka ua ia. Ele fa pele o ka ua. Ele o ka ua mose. E kam kua ka ua. Of what he did. Kau lea foi o mose o le simple leo Yesu i whenga info. O mose na wha o ngai lea tua e alwe au mai isa la elu mai lea. Mai le bond. Lea nganga sala isa la elu to tonu ai kupito. O le simple lea, maka lea is like a pattern. O le pattern e wha o ngai le whenga inkuai. E koe wha makala uma mai aele. Ele New Testament. Ai, e lei ma se ngā mos, ngā rua ngā mos, ma ngā rua ngā Yesu le whai. O tala noia i tātou, i koe au mainga i ka kou le lalolangi le sa kako iai. A mai whia, a mai le mea e tatau on tātou iai. Leo kako iai ngai. So, it's very simple, pastor, very simple. Ai on mea le ia alonga. O le lako need sa iai, e kakaunga o la whapa iaina. It's the same as us. Ko kusa le makako. A whai kau ke whaianga luenga le tua. E te tau ona tātou o la whapa iaina. Amini. Mai o le vi inga fui. O le vi inga is about God. Ele o oe. Ele o se vi inga o oe, le o se vi inga o hau. O le vi inga o le tua. Amini. Langai, anga whape ngā alunga. Ele tu ua ele tua i tu tonu o le mepa ia. Ele kei ku alunga. Sila fia le tua le loto alunga. That's why he was in there. Ai whai mai, o ia malana whanau, ai e whaavavau. So, o le mokua laki al au salvia ia. O koe pole o tātou. Ai whai mai le tua e whaavavau tātou mele whai. No inga, e wha mawia le tua i a tātou. Pe a sao nga whai. Pe a o iai le spirit, purity. Ke le ia o le me mga o le tua. Te le, o whai pumuli mori pasta. Whai mai whai kaurina. Mai, la tau te ana fōi i le tausinga o le whale whetā whai o le whapotpotonga. Ma le tausinga o le malu. Ma le tausinga o atali o alona. O lato uso. I le ngaluenga i le whale o le li. Amen. Usa o le wakalangoa mai. E kausi a whanga o alo. Basta. Oi mai. La tau te an le kalangoa i ka ngaka o mu. La tau te ana fo'i i le tausinga o le whale whetawhai. Kala moa i le. I ka ngaka. O le whale whetawhai o le whapotpotonga. Le kala moa le whale whetawhai whapotpotonga. Ma le tausinga o le malu. Ma le tausinga o atali o arona. O la tau uso. I le ngaluenga i le whale o le li. It's very clear. Kausi whai whiau. Kausi whai whiau. That's what it means. E te tau ona tātou tausi i whai whiau. Nanga o ngā luenga e whai te tono le whale o le li. Le whana le kusi pa ia. Ura winga. Ia avisi mea koe sa mea whai whiau. Io e a whai o. Whai sau steak, ia. Avisi steak ma whai whiau. Amini. Ale lava o mosai oe. Ai ave mal whai whiau. Aua because o lo ti nganga i lo le tausam. E whakele i le kua mea. E le ki ngā fule le keika. Ai ti ngā o sa ilo fi ai.
I le steak. Ai la ai. Ke ia wa ku mai se mase usa mulpipi basta. Mi ia le tua. Ia ai le fa marca proclames basta la tua ku ese met fia sanguai. Ale te vai atu I le tosu. Ia saravi umai ale na. Ia ngarurui umawhinga tuai I tu se numero. Le sa lato I loa lato chiuchi. Lato chiuchi, ia. Le wa o mai ua o I singa suia inga. A lato purpose e o mai e fisoswani. Matausi. Ia arona alanfana. Ia. E lau de tau. Tapato leto. Amen. Matausi e fisoswani. After ia uia. E li whapea na umalufing tuai. Whapea kuroa. O le koe skungo whini. Yeah. Because you are no longer have to be here. Ila tui so iai. Ila tui so aia. Nau mai ia. Swani mga lui. Ito na mamalu. Ea. E assist nga tole tu. Amen. Ai ki rola re kele I o me te vai tui ilewe. E whai e tamai. Molea. Amen. More whanau arona. Amen. They are to assist in every way they can. Chapter. I think of young back, we'll go my lang. Wait up. I don't know my ya. I say, or my mother let work. I made a even put those food. It's two for each other. My five time of via to Yoba. Happy for the fiafi. Salavia. Praise the Lord. Amen. It's all about the glory of God. Or the England. Oh my. Ai ama le fiafi. Oh my. O wangi whai ki kia vi ngone. Ia lava tāpina me uma aware malu le tu. Ia lili wangi whangawa a aron. Aron. O lo lava tāpina me. Amen. Se me whare tu. O le ngarunga le tu e hape. E whingaru ea. Amen. Support one another. Amen. Assist one another. E loa e lisi. E ni wapea. Ai o mai whina e wapea kuwha nunga runa. E, nā mu koe mai. E nā vai a mako re ko kere nā. Ioi. Amen. Kuie, ai re ai. Kufa, kua me i ngā. Ia. Ai o mai ia. A wā, e umaru, re ingore. Sarvi, nā to whira sarvi. Ai, abunia me le tua. Amen. Abunia me le tua le tatu. Haso ni fif. Amen. Salo, ia tua tu nosu. Ia ai li wha umaina le tatu proclame. O te... O tau iai ini fisu ia inga le tatu. Ia. Basta. Masalo, molo silafia. Ia ana lo ia ini fisu ia inga le tatu. I tatu proclame o ai 𝚘𝚘𝚘𝚘 o asonga fua o le a iai se vaenga ngā rurue mai ai le au whainga ruenga mai Wellingtone. Ia, o le ngā ruenga le atua e 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚪 ua fia pāt fo i lātou o le tātou whasoa. Ia, ma le tātou mata upu o kalame o whai. Ia au te manatu e le a whaina le lo finangalo. A wae le ai lava se senga. Tu fo isi nei awa noa i lau whainga ruenga le tua i le lau mua. Ia tātou whaalonglongo fo i asonga fua. Ngā o asonga fua lava. Ai o tātou ai e le solulu. Ia e alu a tātou le solulu. Ia o le ala lea e whaailoa atu ai i lau whaafongaanga Samoa, e mai se fo i lau mai mua mai, ia mō lau silafia, o le asonga fua, o le a ese, le a fo i le mesa wal tātou polkalame, o le a latua le taimia tasi, ai o le a awala mai le au whainga luenga a Wellingtone, e laiv mai e le tātou polkalame le taimia masani, o le ai 𝚘𝚘𝚘𝚘 o la winga,
o lātou le sogofua o le mataupu 24 ia a o tatou le solulu i le mataupu 25 e faapena amene ia ae faafetai sa moa faafetai lava le mafuta mai tatou pokalami gona foʻi le agaga o le fiafia ae mai se foʻi le faalopiteleina o i matou nei e leai se vave le o ia maua se poto o le foʻi se atamai e aʻoaʻi atu ai oe i le aʻoaʻia e puā tamafaiga ae o le tatou galuega ma le tatou mataupu e fai faatasi ae faafetai lau faafofogaaga lenei afiafi o le tatalo i le atua ia faamanuia le tatou aiga ae mai se foʻi le faaiʻuga o le vaiaso le ua le foʻi ua afa lenei vaiaso o lea la tatou atu le siʻiuiu o le vaiaso ia lo fogia e le atua taʻitaʻi atu lou soifua ae mai se so matou ola faafetai le maimo mai ma faafofoga mai pokalame so se mea lava o e maua mai ai ia e faafetai atu le pokalame ia te oe ia ae leʻi faaumaina ia o le a tu atu le auauna le atua ia e tatafai se tatalo mo i tatou ona tatou tau mavae ai lea ia pasta ia la tatou fai talo amen ma ia uma le matou pokalami faasoa i foʻi ma pauauna aftai lava ia ua fiona paia aftai lava tamae lou silasila mai ma lou mafuta mai amen aftai lou faamanatu mai matou iloa ai le tāuoro malau amen faafetai le atua matou iloa ai tofu lava tagata ma lona faamaiga ioi ma lona valauina a le auga lava nei ia pena ona faalopiteleina lou malua ma ia faamogologaina pea lou viiga faafetai tele lava tamae lou fioga talo tamā ia ua ni ate matou o matou lava o auauna faatauvaa ai ate oe le viiga o le pule o le mana ia o le faavavau e faavau lava amen ia se foia sa moa mia malologo o le fiafi se foa Le laulau sa saa o le whaiva Le soifua leo a matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Awe Awa lava ne ia te imato yo vae Ai atu Suya o eleviina male malu awa o oe o le tupu o tupu le matai sau o yo mea uma o papa tiso ai le meto tisi I faabanuianga malo o le masui sui le faatoto e le galuega o lea ua toe nei o se aga taunuu tamoʻomoʻoga I le faitauga o le luafe tausaga o le alofa sa moa seʻi sisia e ia le fuʻa o le saʻolotoga alo o le masuisui le faatoto e le galuega o lea ua toe nei o se aga taunuu tamoʻomoʻoga I le faitauga o le luafe tausaga o le alofa sa moa seʻi sisia e ia le fuʻa o le saʻolotoga aue
tu'uina tsuya o ele vi'inga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le 𝚘𝚙𝚢𝚢𝚅 o mea uma Wapapati so ai le meto tisi Ifa amanuianga Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.